Dumela magaetso mo buisego media television leina la me ke Simple BM ke boa gape ke go soretse dikgang tse dingwe gape tse di etsang tsa metshameko mme re lebela gore tse di kwa setlhoeng ga jana di eme ka tsela e ntseng jang re di simolola fo re lebeletse dikgang tse di etsang tsa kgwele ya dinao sa kwa moseja dipego go tswa kwa United Kingdom. Manchester United ba tsere tshwetso ya gore ba batla go tswelela pele le mokatisi Erik ten Hag jaaka mokatisi wa setlhopha mme re sa le fo Erik ten Hag o kopile gore Benny McCarthy yo e le mokatisi wa batshameka pele le ene a bona kontraka e ntšha fela jaaka tiro ya gagwe e ntse e le ya maemo a kwa godimo. Benny McCarthy yo e leng gore ga jana o ntse a golagangwa fo le setlhopha se se mo DStv Premiership sa Kaizer Chiefs se e leng gore se tsweletse pele se mo letsholong la go ka batla fo bakatisi. Kontraka ya gagwe ka kwa Old Trafford e ya kwa bokhutlhong ka kgwedi ya Seetebosigo e tlhola malatsi a le 13. Ntlha yo re tlatla re tsamaya re ntse re lebeletse re bona gore setlhopha sa Kaizer Chiefs a batla a feletsa ba bona mokatisi yo e leng gore ba mmatla fela jaaka re bona Erik ten Hag ga mmogo le Benny McCarthy ba tlile go ntšhafatsa dikontraka tsa bona le Manchester United. Gopola gore e ne e le ka nona letsatsi lena dingwaga di le pedi tse di fetileng ga Erling Haaland a kwadisa le setlhopha sa Manchester City. Haaland yo di phatsa yo fisang ka tiro ya gagwe ya kgwele ya dinao ga sale e le ka nako eo o nisitse dino di le 90 go tswa mo metshamekong e le 98 mme dingwe tsa dino tseo e le dino di le dintsi go tswa mo metshamekong ya Premier League. O na le dijana di le pedi tsa Premier League le Seliosi sa Champions League ga mmogo le di Golden Boots di le pedi tsa Premier League. Mo tswelela pele go dira matshitshi re tlatla re mo lebile gape gore mo setlheng se sešwa o tlatla a diragatsa ka tsela e ntseng jang ka go setlhopheng seo sa Manchester City. Re boa ka kono fa re ntse re tswelela pele re lebeletse tse e leng gore di etsa fo tsa kgwele ya dinao mme re lebeletse yona eo ya boditšhabatšhaba. Re lebeletse mokaptene wa batshameki ba naga ya Zimbabwe e leng Marshall Munetsi o dumela gore motshamekana ye e leng Walter Musona yo e leng naka ga Knowledge Musona o santsene a na le tšhono ya gore a ka tshameka mo setlhopheng sa DStv Premiership. Walter Musona a na le tota kontraka ya dingwaga di le 3 le setlhopha sa ka kwa Limpopo e leng Polokwane City pele a nna karolo ya Sekhukhune United. Fela fa morago gore Rise and Shine e rengwa ke selepe sa magagane go lebaka kwa Motsepe Foundation ka ngwaga wa 2022 mme Marshall Munetsi a re o dumela gore o santsene a na le tšhono ya gore a ka diragatsa bontle thata mo setlhopheng sengwe go tswa mo DStv Premiership. Ka nako eo ra ntse re lebeletse gore nako ya go reka le go rekisiwa ga batshameki e ntse e ya e tsweletse pele. Re re konosetsa fa re leba kwa kontinenteng mme re santse re lebeletse sona tseo tsa kgwele ya dinao. Mokgatlho yo o tsamaisang kgwele ya dinao mo kontinenteng ya Aforika e leng CAF ka bokhutshwane o kglemile ka bogale le gore bola pegelo ya semmuso fela fa morago gore moletsaphala a tlhaselwe mo motshamekong wa sejana sa ka kwa Congo magareng ga OC Renaissance le Tanganyika. CAF ya re ga e dumelele seo e tswa e kgala Federation ya ka kwa Congo go tsa ditsela tse di maleba tsa melao ya kgwele ya dinao go thibela seno gore le mo isagong se se ka sa tlhola se diragala go sireletsa baletsaphala. CAF ya re e tlile go sela morago seno ka leitlho le le ntšhotšo thata ka gonne moletsaphala yo ga jana o kwa bookelong ka fa tlase ga itekanelo e sa jeseng diwelang. Mogaetso re di ba phegelwana teng fela fa re tla bo gape re kopana le se dingwe gape fa ke tla be kgotlhisitsa tsona mo buisego media television leina la me ke Simple BM.